Dozvolite da na ovom mjestu samo spomenem nekoliko stvari, sve u redu. Željko Mirjanić je bio kopredsjedavajući predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske u periodu 2000. do 2002. Nikola Špirić 2002. do 2006. Čovjek iz SNSD-a. Milorad Živković od 2006. do 2009. godine. Broj nametnutih zakona u tom periodu 75 uglavnom su prihvaćeni u Skupštini Bosne i Hercegovine uz glasove SNSD-a. SNSD značajno vremena toga nije ni bio vlast, ali SNSD je smatrao i smatrao sam i ja da dok sam vjerovao naravno tim određenim strukturama, naravno odavno više ne vjerujem ni visokom predstavniku ni međunarodnoj zajednici u njihovo poštenje i pošten pristup. Tada su govorili o tome da ako hoćete da to promijenite, pošto su nametnuli zakon koji već funkcionišu, onda su nam rekli i govorili da ako hoćete da to promijenite, onda morate da usvojite da vi to mogli da mijenjate. Bili smo naivni, naravno.